Ngayu yu blei bangalak menidon bentangan bagi Islamlah. Lembaga Senior Christian Endeavors Society Balang Presbyterian Lumsia hakani ketayu kebakerpang kay Yudwig Jomlusnem Arajaran Kuwai kebaga Senat Assembly kala ay kerpang hangi pun sama ngai blei ikinong yalam ngai play ikinong kitkam jam society kinong syarang nadu ki pastor ki teman kesan ki hot committee balan ki long pa kerpang ki kun sama lembaga ni katayo ke kerpang bat ki have ki baret barak dekat ki paralo bagi prabedi ki balaban pet ki balaban yoi yang dari program lembaga di kor kepada balang kelawan raksyati. Ngai play bilang barong ke kerteng ke batiantam. Ke kerteng ke pedon bortam berkabung ju syajab ke jom trai baru nongin jomi Yesus Kristus. Nakalaka society kala ai hana ya ke bentah di jadi. Katakalong mengenai awareness program. Halor ke hang di topik kabalong di samna Kristan bat kajimpen kentang haka syong man di samna Kristan bat kajimpen kentang haka syong man ni ne pendam bulai haka jinawai ni ayu ni me ablai na bagani kapon kabangyo ni bantay duan du syakri di mana ya me ni ayu ni me na bagani katayo jadi kun samna katayo ka bekerpan ban na bagani gambir kabangyo ban syakri yang mengukirna berkam-kam banai yang dijikan yang berkerpang ini berikut sana aduai kalau mengkerpang bermenderkan kerpang syakri ujame babe mekerpang nekapor syakapor penderkan ru nama kani kami bagan naga jingkerku naga tadi babon kikut sana kibayor snow kibasngap bagi babet ini ke program lembaga ni kajandi snow ablay ngijituai maaf telah dijumpa kejami. Kekarkan jamin terakhir memang Tuhan Yesus Kristus diwai. Amen. Kani-kani hal ni subjek kabadan kambah. Namar kani pedeng kani pedeng jumlah jingim kajam beri kapri. Kani ru kapang kabayan kabajeli hatu kata. Ha kabangila banyak keren bon kentala lagi kuat bang yodot ya kecisa maro. Watlah kataru hari ini por ibatang katu kami. Togi ya pai syakali kapang. Kenang bagan long berjingkut kuyani. Kamtam di babun di kun sama. Tangkat tu kami ke jimbatai lekot di jimut jadi di gentin di badon hakani ka topik hakani kapang. Kepeningkong kelong di sama. Apa on samla ke kampau baik syah kita ki bompat syongkurin. Andre watlah kalong utaru nim day pat keret bagani ke kentin ke kik jumut lu hakarta ka jami nama kata la kedau ni bagi samla ke badangki dangsan kidi ki samla ki ba lifestyle manukan news nan kata nang tangi don ki samla paka kabangi ong na dukatra do arti news nan lalu kita ki don ki samla ramah ki samla ki bala kamrba ki bala kamyam kata kebakentuk nadu ki arnyu hadu saufus lam ye kata gadi kita gadi samla napa nilaru banom ba keketin samla ke kamto ya gitu ki badang don ka ayom dan kidang sam ka ayom samla ka ayom ke bagam mat ka phat juki kadang klain ka bormet bor phat ki ke klain ke shitrahan ba hati bor ba kadairu kapor kapapen krek ya kelawai kebatsawan nimde bagi kelak ya kan laju omru bakadai kasim jadi saw ayam jom bajinya kata kadai kekentin samla kekentin Kristan kami berkadai kekentin kebal sedang menkong na Antiok kadai kekentin sim kekentin kebaki beriu kisim kirnop ya kita kibabot kibakomo ya Yesus Kristus hakabala syak pencidong yaki arena
Bat Ibreu kibapeka yaki kila isnei kila imelum yaki namar bakini Ibreu kimtre ban lenno yang Jesus haba kila syak pencitom hakata kemadan haba kinong peka giban saudong jog kita kemadan kini kibapeka na Lord jog kita jingke na Lord jog kita gir na Lord jog kita stadium kila sin kila remat yaki Ibreu ki om Kiti de kila de shisha ta Kristan kamut ki nambu ki jom Jesus Christ. Hakatin parang yung Christ plus man equal Christian. Kabawat ko Christ bat ko real long Krista. Ladatang ko Christ marway de Jesus Christ. Ladatang mga marway ngaden bini kurba ngaden pastor bini kurba. Henry habau Chris udan habau jomata ngade Krista kata kata ke jimut ke basisha juga kertin Krista ke jimut ke basisha bat ke bajeliu yang kertin Krista nila pensyam tang laisin yang kini ke kertin Krista yang kini ke kertin Krista hakap Bible nila tulen hikam yang soal katwe yang namun kat kabar kuriu hikam yang soal arku kuriu yang kerkat kabar kura puleru kebenikam Petrus saul yang kerkat kabar kuriu kini kikintin Kristen nila pensyam tang kini kilai kini kitengah kawepat ketika jimpen kentang ketika kentin kebaki katobah om gajimpen kentang ketika kentin kebajelil nila ban om bakade kentin kebasyam belai kebadan belai kadai kebapenkerpang kadai kebapengkol kadai kebajanai kadai kebaskam baka pomjukla kata kadai kejimpen kentang kadai kentin kebasyam belai kadai kentin kebadan belai nantang susu kadang ini kentin syangka syangman Kai kejimut dengan kekentin syokah semanpat lekot-lekot dengan warna dari kepon. Kadai kebelah bubai daun lei. Kumba kadai bandang syokah seman kadai kebau lei lah bubai berhenti. Dai namar bau lei yoi bau breu ulang marwai. Usnau kencan marwai. Bau lei wong. Bau breu udan kam ya kabreu. Udan kam ya kabreu. Di parlaksana kabakla kalau haka kitab Genesis kalenang beningkong barok. Keladang uble ini kebentar. Uble ulabu ula pelang yaki barok. Bat yaki ba uble ulabu ula pelang yaki ba uble ulabu ula pelang. Kilalong kiba bahar sudah. Uble om hakmi kilalong kiba itnat. Kilalang di bawah. Henry naringi pulepan haka keju ke kitab Genesis kelenang bakar kebakatla. Haka lepat kelenang ublay on kambiang. Wong kuno. Ambit bangtang breu samarwi. Ngantau ya kanong sumalan kababiang. Kanong sumalan kababiang. Kadi keplan ke jauh ulai bau breu udai bandon yang kanong kersandan kanong yalangan kanong sumalan. Kabau ulai ula penskam sendon bau breu ul ino yalau pa kakmi un yaine balaga tengah batu yalong kawe kadang. Naka kitab Genesis kanong bahar kanong bahar kusang the Gospel Matthias kanong bakat kenai kanong pesan. Berkashiti sino Ephesus san dengan nama dekat kelai kuai. Kata kadai kasyongka syongman. Hakaba angni nangni kan samni kan longyi longsan. Hakaba kita ki anut kin seseng jaka. Kita punya dia ublay ula buban ula berhenti jaka ni kasyongka syongman. Bat ulah tembiang bau breu bat kin bakalan lenti syu kin bakalan lenti syu
Kumta kidon kidkhat Bible ki bapen skam ya ka shokha shaman nalor ka bala thok ka kitab Genesis ka gospel Matthew ka nang bakhat khandai ka khat ka bahri ko ong habau play ula punya soalan do bri wat punya kata ka bani kom koren hunyo ka nang khat ba shipo du khatwe kong wan ai ba ka tengah kan khat no nalor tengah wan ai ba tengah ino ya lagi ni puleru Efesus kenang pesan kedekhat ke baar ko ar pesan katengah kan pin ko yalade hau tengah utengah ulong ukli kumbang kris ulong ukli jam ban kisenrang ko yalan kitengah kumbang kris ula ye kembal badma ai tino yalade naga bata jongka bat kani ka jongka shaman kadi bandang kebakul, kadi bandang kebakul. Hebrew kaplai sao ko kaji syongkurim kandang kebadan kau, hapdeng barang. Bat kejintia kabam kebetiet, nabaya tiba awya tadi bakle, ublay un bisha. Kisama Kristan, bat kejimpen kentang, haka syongka syaman. Ki parlok sama. Haswa bangunya ngam siya kani kadapik kani kapal. Kendiak niya pahal muta siya katimlang salang gawangi nida. Ngimla banlen ya kajikisya bahagi ni kisni kabangi nida. Niyos ngaw ya kajikut ya kajiyam ya kajilanyan jom kilongye kilongsan ni jom. Kimi ihuri hura ya bakitaru ya katimlang salang kabawan raku ya kajinghardor hakalong riyo kabahar dor agari ya kami bagi kejadian dia kiri ustaz di bawah dia bagi syam baga tauba kabakata ikin ngomong ngomong de nama kaji dor pala hak syongka syaman nama kata ki parlok sama kenma badani bakla nasta kan kata akan ngomong ngomong kan kata imlang salam wa dikari bekerja Kektaru dia kejadian dapat kenjaman si kejadian apa saja. Kiperlok sama kejin herdor hakashok hasman. Kejin herdor palat hakashok hasman. Kalau nama rahat ini kisni kejomi mentah. Kadang kejin shokha kena palat. Kejin shokha kena palat. Kani kejelai kejelai kajian aman lagi sino aman lagi kita. Kabar kalau kaji persyang banyak sama hadir baladon la kaji kesan ni jusyam julang ya kapakum kami wada baladon la kaji kesan kidon kilongi ke mau upah la kan kami kidang yang sama nang ta kapala kaji duno ya kaji yati markel yang hadir balatay kilongi mongsan kata kaji ke benengkong bagi kilasay ke bagi kilaya beliau juga kibalaya beliau juga nam mendeng kau, andai kata kapananya kisi kedua, kerengat no, bat kepenlau itu bagus dilong ilusan, batin tubuh dia kata kecil. Kapasal kecil pemlah ban syak bat badialek persyak di jingan, kibami aye hasan, kapapenlau hadu, bagi takit khat kibadan hakata kecil kin ngam, syakit jinsni kibalai pujan lagu. Lagalang syenram lagi kagete. Ki parlok sama kini ki kedrum kedram ki bapeni. Kini ki kedrum kedram ki peni ya ke bom dan jinsuk jinteman hakalong yang mangsan bat kabak harau susu kadai kajimpat kajimpra jadi longi ki longsan haki balang haki imlang salang kajumi. Kabak syakri lelai Habangi don mentah hadan kispak senam kama arkuway. Kali hasi jomni kumbalong lan kiway kiri nyima ya shibur kijingat kilung. Kata kijingat kilung galong kebenin kong galong kani kejiwan jomni ke social network. Kebangi tip ke social media. Nila benong nabagi YouTube, WhatsApp, nabagi Facebook, Instagram, Twitter, way. Kajini jogini kajiwan jogini
Kalau long sisa kejiat belum, iki babur di long ini belum serba kampan ikut sama aja. Nangta kejimi itu di film, kejimi itu di magazine kita pakai. Kabar long kejimi jom kejim start hak berarti. Kabang ngirat kain daud halai ya kejim sisa jom kejim belai. Di babur nangi ikut sama nyimda pensidam nyimda penlaju muncul nyimda penlaju kapor kabah perkat kabah pusan di kejim kejim Ia baik untuk berkat ia kejisna, penjor kejisna. Harga bagi ia komplit ia tujuan. Wei pak hari ini iman salam kini kepada ia berbulan. Kepala kalau kejisyak telap, syak influen haki wei pak kejikan, kejikan kebenapa. Karukom im kebenapa kata standard of living. Kaji im kebakter jom kiri wei jom kiri kepada. Kini kalau telap. Ya kita babun ikut semua harga dikirimlan salam ke pemidar kita. Sakabasal kejikroi berbut tenang dan bertubut yang kejong kuai. Kani kuai ke dawa ke penolong ini bangi nang herdor di babun di bentang boleh ni kroi berbut tenang ban bertubut ya ke baki kuai bila ya ke baki kuai kiriam kipong ya ke baki kuai yai hak di bertai iklo dan kita kebesan keji duno ya keji smoking tang ya ke shongkha shongman ka prani kismi dipor kabadri keji klan juga bor jindum ban tengah ban penjar ibri kampak kisama kalau shisha kabakha bat kabashakai hak di sini kini kilong kijine kini kilong kijiat dulu kabangin mah Namar ini kalau pelong ya kerikasi bagi ini. Kalau pelong kilong ni rosan hapo jongka bagi herdor hapo shokra shokman kalau mereka kamtam kajikan dautama jong kisamla ya shokra shokman kabakul bat dah. Ki parok sama ya pe kilai ni kimat kebangadan berwarna akan kita janmir kebangang kejikai ini kebangang sab nak kekir kejong ini kebangang ngait kebangang kejiram bangin suku ya kejilong kentang jom syokha syaman kamtam hangi budi sama kristan kebaningkong larang pulih nak kekir kejong ini kebaningkong kau ini berterima kalong kandong yarapulan kandong yarapulan Kitab Genesis kalau nak bahar berkata kalau yang berkata ni ngantau yau kanong sumar kebabian ngantau kanong sumar kebabian kanong yaraklan kebabian kanong sumar kebabian helper as his partner kanong sumar lam hakatin ulay kamlat hautan batang dekat kei kanong sumalan dia ramah. Henry kenal ramah uju unong kerjaan yang dekat unong kerjaan unong sumalan yang dekat. Kakek nong sumalan kamu kanong era kanong kerjaan. Kabasyim yang kecil itu banten ram yang kecil kerjaan. Bangkit ban sumar suker lah kapor jom kejie jinjam lah kapor jom kejie sup kejie teman lah kapor jom kejie singan ni kapor jom kejie kencang ban shim ban dam yang kejie ublay yang katakan nong sumar lan ban ta wasyak sumar ublay ulah pelang no kawai kada onggat jom kamut kabaya kitlang, kabaya trailang, kabaya syakhitam lang, kibaya kemen lang, kibaya yam lang, kibaya sosi lang, kibaya im lang, kibaya sama. Kaba omla manu penyak lah, lain no, tang kejiak. Kata ada kebau belai, ulang bubai, ulang bukai. Kiperlok samlan. Haming habat suku. Baka kamu syong man kambe kejile kai kun jakai. Kambe kejile soha.
Kapangila panle kan bamon. Handre kan mau. Kadai ke bau ublay ulat pen kentang, ublay ulat pen kerpang. Bau ubreu ban kabreu. Kinha banyerah markeleu. Kata kadai ke syongkana ke syongman. Banya sumaran iwe. Banya kitlane ke ke syong baro. Kum kau wei kau. Namar kata ngapenkan mau ini. Wat lai kanai bakal. Wat nyo talai kan. Wat perkat bagadai tangga one night party. Wat perkat bagadai tangga enjoyment. Banlet keman banlet semua. Henry mau kuji samla kesna. Abangila syim ban syokha ban uno lele bakal no kan. Ken mau bagat kinu ulai kala om bakan nong kan nong sumarlan kababian. Unong yaramnan babian. Dari om bagat syokha kan kuno tanggung gaji suha. Ken mau nyilatan ken ya kene benda. Bat nyemlong kuat, nyemlong kentang suha kemati. Nyemlong kuat, nyemlong kentang suha kemati. Tongin kenal bakapor bangi jir. Kandai kapor balapun kentang. Bat bangi laikut, bangi long kinong sumalan, kinong yaramdan, iway, yayway. Kapenta apa? Kapenta apa? Tu perhatian na dijile aulia. Tu perhatian na dijile aulia. The sexual immorality. Di perlok sama banyo yang kasyongha syongman kabakut kabakentang. Ken mau bangide ban perhatian na dijile aulia. Kapanengkong turin galong banriyo kon pakatlah lapo ka om. Tu perhatian no i na kata dijile aulia. Kapok baro ya kabau briu dale kalau syabal kamet Andre ta ubale aulia ulepo ya kata kamet kajong uhi kapok baro kabau briu le kalau syabal kamet Andre ta ubale aulia ulepo ya kata kamet kajong uhi kata kalau kajing sisa jangan ketir kajong uhi kabala maha kabala keren yang ada. Kan mau kipatok sama nama kata kamet jongti kamet jonga kalau ka yin syong ka jong munsi mo ngin sumaku ngin pengetang ngin perhatian nagi jile awya kejingwa awya jonga itu tadi di babun ki sama ki jongi ngom akan ikutnya ki tidak di babun ki sama ki ngom akan jile awya kabadin kong kalau kajisha yalam bakla hakiway. Kini kisi ke jomi ju syam ju kule ju kon ju bayi news ju yo ju jikit nak portion bon. Baki don ki kun sama ke jumi lagi long shimram ke kente. Ki basha yalam ki basha kurma ban yo kam yo jam. Ki basha kurma ban ai jera ban yo jera. Ke yalam ki bakit yaki ba syakit yaki shikwe ban ki jeka shikwe ki jela ni ki bakit. Andre ha bakit portion ke kampu jiki kalau ke kampu, kabaki ke hamdan le, ke kampu kesniu, ini kita ke kampu ya. Kapakum kita gadal ke jisya dalam baklah. Kabaan kalau ke jin pendengkam baklah yang ke social network, ke jin pendengkam baklah ke dunia yang di social media. Lada di orang di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, Instagram, Twitter, di kam mentale baro ikut sama jami nadu di kelas di bakambet. Kini pagi joni kahapan penkiat di mobile ban ai pun kenal beliau oleh online kelas. Kita kini pagi bayang kita belajar. Kita orang nyemtip ya ka kile. Nyemtip ya ka ale ya ka ule. Namar balai namar kishong akan dong. Kishong akan dong. Ban apa kini pagi kan. Yong bani rekod bani pendek di kam jong sekolah. Andre ki parlok sama ki trabe ni ki dam shibon ki parlok sama ni ki bashay lam bakla kan benda. Bat ka bapa dalam berjimbernya ka bapet ya ki kodur bajaknya
Kata bagi orang tin parang ki pornografi. Ke bagi brave ki kun samlaji ki don shpon ki babrnya ha bakun kita. Bat ki bapetru ya kita la bagi magazine dan kuwe. Keniru kene kuwe ke down. Kabayalam ki kun samlaji ni shata. Nanta ka jinjit bakla ban pay ki film. Lang bagi TV di cinema. Lang ni lang bagi mobile ki joni. Kajinjit bakla ban pay ki film ki bakla kapenlong ki babur ki sama ban mo ada benda. Bat kabasan kalau ngejintlat bor ban yelek persya. Habawan ki jin persya. Ki batmu ban yelang bakla. Yang itu ikut sama. Kidon shibut ikut sama ki isi keba ni tulat bor nimla ban yelek persya. Nama kali ka pertai ka klan. Kali ka pertai ka press kali ka pertai ka nyallut. Haki babun ki benda barang. Na kata ban yelam ni isya ka lebih. Baman ane kata ka jilong. Kabamede kat kum kamuan ka jongle. Ki parlok sama ni. Ken mau kadang nimla badelek persya yakini ki bangala kedau mentang. Ladang yundan ka bor bakalan min habbat haga jingriam jong ki kamau ya. Bat haga klimat bangi haga jingriam ya. Ken mau bakaji kentang haga syongka syongka. Kalek now lagi. Kajing kentang, kajing kuat, kajing rikut, kajing kentang ke syok hasuman ke bau belai, usul kaya ke bau belai, kuat na berarti ikut sama. Kalek now lagi. Kabasusi kalau dipalok di paontang kata, redon bondo dibahas bangkit, ya ke jipang kabasyirkai, kabakani kepercayaan minta tempat yo kita wajib simbalan tengkiak ke jipang. Tidak sebut sama ada joni jahat kit dia dengan cinta. Namar bagi paklan lebih jinai kum sama. Kaji auria jadi beliau mentah kalau sisa kaji hijri hakmat mulai. Hakaba kaji leksi kentai prakentai senrang kabalalong kum kapateng jokulat bau beliau hapan angno yakahan takati. Yoi mentah kabakum kata kabakum kali kadandro wat hakari hasi kabakti kejung arsna muncul. Yoi kita hikti kabang baik hakabaki lagi parlok yang baik semadan banyak surat. Upon uthok sing jendil bagi kendia no naga jing betiet di belakang bat naga baklim bat naga bak kerwai kabasya penting haji pensyuan di babur kam ke asal san ke baku kabene kom koren riu haksan rom penting bagi met jompi kilong di dekat kris dengan sim ya kita di dekat jom kris bat belum yaki di dekat kanuti ya kita di dekat jom kris bat belum di dekat kanuti wat ai habada lelu bahkan dalam kita upon haka shiti dengan kore ujisu nabana syapo naga dono kimino kijimot baman kiba kelem kiba yakai kiba penyak kiba tu kiba kuruk kiba pensil kiba arsap kiba nuti kiba kuana kini barok ki baman ki meno asyapo bagi pentingnya jauh beliau the gospel Markus dengan beliau kedekat kebahan haka gos haka shiti Efesus dengan besan kedekat kebalai kau Henry ya ke jimpilim bati ke jimle jakriya baru wat ai banyak lah yaki apeleng jombi ki paralog sama ki prabu ini dongin bo akan nuksa jom jasad usyakri ubakrau jom play ubalajak ya ke jimpen shoy jom ke jimpwa brai baleo unir sama lajak kat hadu postim undang haengan syam yung bril wakat ini udan umensim play ki paralog sama kani kebentak kot nomor kata ini bangin yang sekarang yang jauh ada yang mensih mengucap mulai unia rapi aibor untuk kai bangin lah dan jauh
yang kecil pensyai, kibabul, kibawan hangat berkait. Kebalai, ketika jinsong kurang, kanong kabadan kurang, kajinsong kurang, kanong kabadan kurang. Ban kenjo siya kajimang kentan hadasyong hasyaman. Kabada pen sobha shishayo ulay, ubala taudur yang iya hagad durjomuhi. Banda pen sobha shishayo. Yo boleh belum try uskim sini. Kadai bandang, kajing syong urem, kabadan urem. Kadai bandang kajing syong urem, kasyong hasyaman kabadan urem. Kabada penting syua hayin hasan, hakibah hayin hasan. Kabada yang tembai renti iki barang. Kabada penting syah kabalan. Badiak pendap yang kata tambah kerau hakajing kentan. Kabamut hakajing thok seti dia thok sama. Kabagul kabakentan kabadan. Kata dia burung. Nama kata hakashiti Hebrew kanlai sa kabanga kule mende. Ka ong do kaji syongkurin kalong kabadan burung hakte burung. Bat kajintia kabam dapet tingit. Larang liat hakaji pendan burung yo belai, hakasyong kasyong. Dan mau kata kamde kebab penting, kamde kebab kembali lagi kerja. Kade kapurang yo belai, kade kapurang yo belai. Henry lada om kunta, kemudian larang ile awian awian, om ketri belai, nabaya kiba awian betul kelih, belai. Unsur isya. Kiperlok semua bangkot syakata gaji penkentang pun disamna kristan haga syong hasyman. Kadaitan gaji pendan burung. Kabak lem dapat betingit naka. Kaya thok sati kadai kabak pendan burung mulai. Kemam makna kajinduk kajingkerdu. Kamla ban kamla ya ka burung kajole. Kamla ban kamla. Lada om baka jindok ka kamla ini kata ka dia jingkwa burung pertai. Kata ka dia jingkwa burung pertai. Ken mau ka jindok ka jingkedu kamla ban kamla ya ka burung kajole. Kamla ban kamla. Kajimbe kajimbom kerdan kamdai ban kamla. Kajimbom dah bahadur, kajimbom bahabril. Kambe ban kamla ita burung kajimbe. Teng don ijing kamla. Na ki bahayi hasan ru. Ki bakhamla ialah jom dikun ban boy burung. Kani ka paklashi. La ban pendat nanong ki perlok sama ki prabedi la ban pendat. Ya ke kentiu kurin ke badan burung. Kabapen sobhayu dai. Kerana pertubut ya ke jila ya ke jindan jingam jangkiwai. Kerana pertubut ya ke riam kapai jangkiwai. Kerana pertubut ya ke kawai dawai jangkiwai. Kerana pertubut ya ke jimbon beril, ke jinglum beril, ya ke jingkelak, ya ke jingkelain jangkiwai. Lah dan bendan burung mulai. Haka syok hasyaman. Kerana pertubut ya kiwai. Kiperlok sama dongin suku. Baka por semua, ketika por kembali yang happening kepada tema. Lalu inilah job ada jumlah sama. Ngalah pada bangilah job marshiteng jumlah tema, marshiteng jumlah tema. Henry Hyundai bahkan semua serong hari. Nama kat cinggilan jumlah cinggin kadang cerong. Lalu inilah ram hak cinggin sama. Inilah ram hak cinggin sama. Ki perlok semua boleh buat ini kadang-kadang kepor berpembaik terlihat baik dan ini bahkan bubaik yang akan lebih rengkan bermulai hati seni baru jaga jengin kejauhan bersama. Nalor itu ki lain ini imat ki penglawankan kanam semua nam hatiap na kejile awia pat kejing syongkulen kandang kebadan orang. Nalor kini ki lain ni ki bangang lapan kembang. Ngakwa usaha tu bade kebangin sutu kumdi ku sama. Kata belum.
Kenma bakatma juga jim samla. Uwe usah. Katma juga jim samla. Kesedang nak jim berkat kejauh. Kesedang nak jim berkat. Kadai kisamla nama kata bandam banduai mana kesi. Kadai kisamla bandunut di kapor kababon hati jiwai. Yang jiwai boleh gerap pakai jimu jim berkat ini kan menyelam bakalan. Boleh gerap di download kemensil di bagian berkat ini kababon ini. Yang jiwai boleh dalam keletihan aja akan tidak hak pakai jiwa. Kalau kata kepada kalau buat jusyong yalade hati jaka bangsa syak usyot. Wajib syong jaka bangsa syak usyot. Nani jaka babu biji usyot. Ni kan mau Petrus abawai bod yang Jisu abalat tiang bisyang Jisu. Uneu Petrus ulale bod cebengir kita di ceka pelaj dalam bando. Abau lalai kita ulale syong lagi lengkap kita diberi di siding lengkap. Ulale di siding lengkap. Berhabau lelaki sahaja lembati, namun Petrus wahab jadi pensyai dalam ini. Agar bawa lena tu Yesus nama reba, ulai dan tentang bagi kita diberi waktu, ulai lena tu Yesus laisi. Kita perlu semangin kemau, berdoa kemau, baginde, banbu ya lebih, kejaga kepada Yesus kita. Kebalai kalau kemau kendiam. Bau belai upai yang ada di kini jerong. Kenal bau belai lebih ini. Waktu bamdan bayi dan mati. Ime pamtit kebayi besar diktet. Amdan bayi amdan mati. Dan itu tip. Kumki sama kesan. Ublai upai. Ublai lebih yang ada di kini. Ya sebab berbor mereka syakang ke jim Kristan ke sisa. Ya sebab berbor syakang ke jilong kur. Syakang ke hak bagi sisa. Bagi keren berbor. Bangin long kisama kibadika, kisama kibakataka, kisama kibada terbaik yang akan lebih kisama kibada yang baik, kisama kibatiar lagi jili-jili, kikamu yang kuwe-kuwe kibadana yang terbaik. Lalu kata, ngide bertikna bahaya lebih, bagi janjom kebangi ikut ngini tom, kanong kebahaya ini lebih, bahkan long kebahaya. Dalam tadi way dibagai yang ada. Ki jangan dibagi kaum ikut Islam. Kalau kebabahan, kalau kebabahan tadi. Bagian nomor kebabahan. Dalam tadi way bagi ini. Dan mau kemudian bau raju Jesus unsur one part sikit kepenting. But orang kita jom boleh usah bisa. Ya kita kembali aulia buat kita. Diperlok sama mereka dan kami yang ada yang ini kumikul sama banyak sahaja ada di sini. Kadang kami ini banyak sahaja. Banyak yang syok hasaman kebetulan belum. Banyak ada tahu di Kristen. Kibat pengentan ada syok hasaman. Kadang ini banyak sahaja di sini. Di sana banyak sahaja kan jom. Tidak di sana, tidak di sana. Kibat ilmu. Nakam taban le ekabadai ban le ekabman kajong le namar kata dei ni sama banyak saat kaji I pastor di el sakri I om kawin dekat kajong kekam syok kasyaman kamle le kai kamle ke dim kamle ke spot kamle ke dei ke pakita dajmo asin shwa bakin rengko dajmo asin shwa bakin rengko Nama kata ki perlok semua banjir ya kabril ne ya ubril. Amdei tang na dur bababril. Amdei tang na renjang kerenjat. Amdei tang na kerenan. Amdei tang na spa. Kau kita kila pelong dan kam dari kamdei ini bagi peliji mentang. Dari kebakosan kalau menjinglong kebabahan. Kebabuka ubril dan kata kabril. Kejinglong kebabahan. Bahkan longing mengusam dan umai kebaki kidan, kebaki kiwan. Kata kalau kebakomsan, bahkan berdenkam adu kata-kata. Namar bau sentil, buat laulong, bau itu nak eru. Henry lapat bandong bi, bandong bi. Bandong ka bi kebakanau. Ladai syed jadi tak.
Namar bau sendi warna ulong bagi tenat eru hendrai ulak pat bandong kabi kabakra lada syakita minhab kipra lagi namar kata kiparlok sama minhab benda usia minhab benda bietha minhab benda petha namar kamde ke kam kabaleka kamde ke kam kabusuleka hendrai ke kam kabakat kum kahukum kejongle Ngin hapan baik hayo don kesang kama hapdeng jo. Ya don kesang kama. Ni dikasih ni jorong habang sok lagi kini pa kasyam bahakam judan. Kasyam bahakam judan. Ken mau nama kata kum ki kon samla bantot syekh de burong. Bantot syekh de jipun ketan hasyam hasyam. Ken mau banginde berkelat kini pa. Yimde berkelat ki. Yimde berkelat nongwe ki. Yimde berkelat ban kiar ban Dekat day bagi dia tuh kana kenang mengenal jira kebagian naik musim yang kundur minyak kan di kecil Batkan mau ngakwa kaban ong ya kini ngoi batkan mau baka jimpoi ka syongka shaman ini kan bahasbu lada kalong naga ju kejat lada kalong naga ju kejat lada ya kejat Ephraim bat manasi lahaban khotno Samaria hadir makirai syokle bat kui kejat beliau na pagalan balawai te ya kejat beliau kasih jomlu lahaban khotno ada kawai kekerteng tanah kebentar ke syokle kata kata kun sama ninaban dah kusian namar ilong kalawai juga bini kejat beliau nalor kata kejipoi ka man kan bahasi dulu nada long naga ju ka kedu lali naga ju ka bawan ketika kum suk shibun ni kum no bangin tei ka long irusam ka ba pandong ka long irusam ka ba jan balai namar ka long irusam Kristan ka ba habang tei ka long irusam kum ki Kristan kum ki sama Kristan kam dei kan bang syutai ndai kan ma ba ka long irusam kan da long ka long irusam ka ba syakri ulai Kumbaong pastor ko palit ho ena bagkai long yi musan ka bakite to kan long yi musan ka balong ka jingku yakiwi kata kalong ko badon kamay ka bangin tay ka long yi musan ka balong ka jingku yakiwi kiperlok samna ka ba ikut ya ka awareness program ka ni chande to in kan ma baka dawa jong ka shongkha shaman ka de na ka jingki kadina kajingi lada undan kajingi lese kabakum kata kanam don kanam rumah kajingi berkat andre nama kajingi kawanra kapenong ini bagi poi kapoi man bante ini kisam kata kalau aku kajingi kai ini kajingi kajingi nama kata kawan kau boleh bertik kata kajingi kadon batu belai kajingi kawan boleh kajingi kadon batu belai bat tarangi keli nae ke shnong trai jong aku ji kan juba kan itu bakat dei naga ye ke jong play naga ket ke jong play namar kata watom namar banga i ke beriu ma i ke beriu ngan hapan pengkena ye ki hukum ke jong play namar banga i pelat ke beriu nane ke i pelat ke beriu man pengkena ki hukum ke jong play berikan mau kita mingi perlu semua bakat ji ke wan bat baka jingi kamde banyalam syaka jing pensyon ka jingi kamde banyalam syaka jing pensyon kadai ban rak yani ki samla Kristan syaka jing penggentang haka syong ha syama kadai banyalam bai ini haka lenti ka hok ka jisha kabangin soto bangilong ki nangyalam lan kabangin soto ban kiar na ki jing ijli ban kiar na ki kam auria ban kiar na ki jing auria bangin soto ro ngin soto ban pendan ron mulai haka syongka syama da kabangin dam ngin duai ngin pan ka bon mulai man lagi khidmat mulai rap mulai aibor ni samna bangila yekskan nila ban job hari ini bangila ban long shisha kita kisamla kiba pendan ron mulai kisama Kristan kiba pengentan haka syongka syamani kejimpan kentang kini sama Kristan hak syok hasman kenmal kanong kejingku kanong kejingku ya kan lawai ke bandawan kanong kejingku ke pateng ke bandawan
Kalau nggak jingga kui kepala, kalau nggak jingga kui kamtam kita, ini gelap san kiri, bat kamtam, ublay, uya berker kui ini, nang banginan long sisa, kan buksa apa kita betul. Ublay merah, ublay berku, ublay darkas yang bagai kita, warnas program ini channel.